Nine bengikwazi kamahlokohla nginibingelele nginivusele kutoke tindzaba takusihlwa lentaba entifunzelwa nguye Lawrence Mathunjwa ngaloke lulwimi lesiswati khona ke emsakatweni wakho wechannel yemaswati kwanelo muhle singakangeni kuto letigcwele sitawubuka leto ke letihamba khona ke embili. Ndvunankhulu welive lakangwane umhlonishwa Russell Mmiso Dlamini lomuhla uvule ngalokusemtsetfweni umhlangano sikolo wekubuketa imitsetfo yekusebenta kwemaphoyisa. Liphini la Ndvunankhulu selemukeleke timoto letimbili letinikelwe live lase-Taiwan. Letimoto titosita ke kugibelisa bona ke bantfu labakhubatekile. Letimoto tibite imali lengalinganiselwa ku-1.9 million. Litiko letasekhaya libe nemhlangano nebaholi bemabandla etenkolo kutobuketa yona ke imikhombandlela yekusebenta tona ke tindzaba letiphatselene ke nawo ke emabandla khona ke eveni. Kwanelo muhle nati letigcwele. Ndvunankhulu welive lakangwane umhlonishwa Russell Mmiso Dlamini sovuleke ngalokusemtsetfweni umhlangano lotobuketa imitsetfo ke yekusebenta kwawo ke emaphoyisa. Kulona mhlangano ke bebakhona ke nalabachama khona ke ekomidini lekusebenta khona ke etiko noma khona ke yebo etiko lakandvunankhulu. Ndvunankhulu welive avula lo mhlangano ngalokusemtsetfweni uvetile kokuthi kulomtsetfo kutabe kukhulunyiswa nekokuthi ngutiphi tindlela letitawusetjentiswa kubuka inhlalakahle yemaphoyisa kufaka ekhatsi tindzaba tato timali nekokuthi kube khona tindlela tokuthi emaphoyisa akhone kukhulumisana nahulumende noma ke nemcashi etindzabeni tato timali. Ndvunankhulu ugcizelele kakhulu kokuthi sive asibonakale siwasita noma ke sisebenzisana nawo emaphoyisa embube njengoba umsebenzi wamaphoyisa embube ubonakala ongiloyo omkhulu kakhulu eveni. Lo msebenzi lesinawo la sengivile ukuthi sisebentile idolo kakhulu lamhla sekuyapolishwa sekulungiswa le dot color letisele bese sengiyagcizelela kakhulu ukuthi si wasekele emaphoyisa Royal Eswatini Police Services simsekele natcom neteam lasebenza nayo emaphoyisa bekunene enda umsebenzi lomgcoka kakhulu nalomkhulu eveni lodzinga ukuthi siwabambise ngiyasihlonipha lesaga lesithi nawe uphoyisa lokhu kukhomba kuhlakanipha kwemaswati nasithi nje nawe uliphoyisa sisho ukuthi lendzaba yokuthi isociety ummango lesidlala kuwo ube ngummango lonekuganga lokude kuganga noma lokunekuhlukubetana lokuncane noma lokungekho ufuna ukuthi wonke umuntu lomdzala naye abe responsible singameleli ukuthi noma sesiyabona kuyonakala sesimele emaphoyisa noma sibele baholi somewhere else kodwa sisukume thina sithathe inyathelo. So ngalawo magama challenge nje ukuthi asukume sonke sibambisane sisebenze nawo emaphoyisa. Ngiyethemba ukuthi umsebenzi wethu udaba muhle much more enabling. Kulo mhlangano bekade kunelikomiti lelibuka kusebenza kwalolitiko laNdvunankhulu umphathi wemaphoyisa umnumzane Vusiman noma Masango kanye naletinye tinhlangothi letehlukahlukene. Kubika nento bekuthabeze tindzabeni te-channel yemaswati nginancedile Mamba kaManzini. Ndvunankhulu welive ubeseke ukhutsata labo ke labakha abaphindze bashaye yona ke imitsetfo ukuthi bakhe yona ke imitsetfo letozuza ke live bangabeseke bashaye imitsetfo letobeseke ikhunga wona ke emaswati. Lengukhanzile sengifike kahulumende ukuthi sithi nasakha imithetho noma inqubo umgomo siyibophe siyithi ngiki bese sesiyayithatha siyonika labantu okufanele basebenze sithi mina lapha ngiyosebenza bathi basusa inyawo balibeke lapha bakhanze ukuthi likhungiwe lelinyawo awukhoni uhamba kufuna ukuguqe ngamathole ushoshe uze kuthi uhamba ufuna ukuthi singasayivumeli imithetho lenjalo imithetho that imithetho le yenda ukuthi kungahambeki funa singayivumi. Challenge wena
Deputy Speaker nelibandla lakakho ukuthi we need more deregulation. We need more enabling legislation, not disabling. Tinyende tintfo noma ungabuka kuliphi ihlangothi noma ubuka ihlangothi le-procurement lelingilona lithatha kakhulu ku-service delivery procurement legislation nje procurement ayikabuki lesive lephasi ukuthi i-service delivery yaya yini ibuke thine iyabuka netinkampani yangasibuki lesive. It must be kufuna ke ukuthi lo mthetho loyo bese uyareviewa uyalungisiswa. Ngiyabhekisa nje ngawo minyendi imithetho bekunene lefuna ukulungiswa. Ngifikile office imbalwa manje imithetho lombonako ukuthi lo munye wawo uphase nangaphosisi 2022 noma 2023 nasithi siyabuka awunana ufuna isihambe ufuna sishoshe ngetibuni uyawufika na ushoshe wena uyafika letibuni lokuhlala netandla setijana na ushoshe phasi ushoshe la umthetho lesiwakha awusivumeli. Liphini landvunankhulu selemukeleke timoto letimbili letichamuka khona ke eveni lase-Taiwan. Letimoto ke titawusita ke kugibelisa labo ke labakhubatekile kakhulukati labo ke labangakhoni ke kutihambela. Letimoto letimbili tipiteke yona ke imali lengalinganiselwa ku-1.9 million. Letimoto letimbili letinikelwe ngilo live lase-Taiwan titongeta ke kuleti letimbili letike tanikelwa ngilo live lase-Taiwan khona ke malangeni landlulile. Leti timoto ke titosetshenziswa ekunakeni ke bona ke bantfu labakhubatekile lapha eveni ikakhulukati ke makunemisebenzi yelive kungaba ngumhlanga. Leti ke timoto takhiwe ngendlela yokuthi tikhona ke kugibelisa bona ke bantfu labakhubatekile. Letimoto ke timukelwe ngilo liphini landvunankhulu imbonga Thuli Dladla lobonge kakhulu ke kulo ke live lase-Taiwan ngekuthi libabambise ke balive ikakhulukati ekunakeni bona ke bantfu labakhubatekile. Sibonge namhla ukuthi ihlobo lethu tase Taiwan setiphinze lethele timoto lapho sebasipha khona emabhasi lamabili lakhelwe kokuthi angathwala le mndeni wethu lokhubatekile. Bonela abanye bahamba emhlangeni intombi tethu ihamba ngatona letincola nyalo ngeke silupheke nengatsha lokuye engajeni awutawuhamba ngetincola isinikile eTaiwan. So sesinjingile sibonga kakhulu Taiwan. Basata waloke live lase-Taiwan uvetile ukuthi kuyamthokotisa ke kusebenzisana naloke live lase-Swatini aphinze avete ke lusito lapho ke bakhona khona abalive lase-Taiwan. So today I stand before you with a message that carries both clarity and conviction. Disability doesn't mean inability. A disability may change the path, but it does not erase the destination. It may require a different rhythm, but it never silences the music within. Every community, every workshop, workplace, every classroom becomes stronger when we recognize that strength comes in many forms. Letimoto letimbili tilhlobo ke lwema-quantum kanti ke libite yona ke imali lengalinganiselwa ku-1.9 million. Lobika kwendzabeni channel eMaswati ngiLawrence Mathonjwa eMbabane. Litiko letasekhaya libe nemhlangano nebaholi bemabandla eveni kutawubuketwa ke imikhombandlela yokuthi emabandla angasebenta kanjani ke lapha eveni. Litiko ke letasekhaya likhutsateke wona emabandla ukuthi akabhalise ngaphansi kwato ke letinhlangano letintsatfu kutokwateka ukuthi emabandla lakhona ke lapha eveni mangakhe nekuthi tindzaba tawo titosebenteka kalula.
Endulo bekwatiwa ukuthi lisondvo yindzawo lapho khona bazalwane badumisa khona uNkulunkulu, kepha ngekwanza kwemsindvo losekhona emabandleni, Litiko letasekhaya likubone kukuhle kutsi libambe umhlangano nababuholi bemabandla kutodzingidza yona imikhombandlela yokusebenta tona tindzaba tenkolo eveni. Indvuna yalelitiko umntfwanenkosi Lindiwe utsi emabandla akabhalise kitoto tintsatfu tinhlangano tenkolo. Lokuhlanganisela ukuthi namuhla sitomcela ukuthi loyo naloyo afake umbono wakhe ukuthi nidakwenza njani nasenenda lokutihlanganisa kwenu. Nasenifakile-ke imibono yenu le sitangezeke thine-ke sesiyahamba-ke sesiyobhala-ke nepolisi. Siyade ukuthi nginikele experience lapha emasontweni, nginikele nabo bonke ukubukwa kwekuhlakanipha kwamasonto kulakini. Ngidabeze seniyasitshela-ke nine ukuthi sidabela kanjena, bese-ke thina sesisebenza kanye nani, sibhalise emasonto, sibhekeke ukuthi vele bese kuba nekuthula emva kwalokho. Asikabheki ukuthi besekucamuka umsindo kube njani. Lesifuna ukuthi le policy igcine ibuyile, libuye etiko letasekhaya, sisebenze ngekuthula, uqhubeke umsebenzi. Mengameli we-League of African Churches Archbishop Professor Samson Hlajwabo ubonge inkulumo yendvuna kulo mhlangano waphindza wabonga wona emakhosi kukhetsa yena umntfwanenkosi lowamelele kahle emakholwa ephalamende. Sibonga umsebenzi wemntfwanenkosi. Ngiyakhumbula nasiyombikelela e-office. Sathi siyabonga Thingonyama isibekele umuntu okholwa wakho la lutakufa noma sesikhulu. Sefike sakhala ukuthi sikhetha la sicela ukuthi kuye emasonto kaKhomeshi. Ngoba nangaphosisi Khomeshi wathethela ngo-2018. Kuyachubeka-ke kuthatha imivo yabaholi bemabandla njengobe kusetochubeka nangelanga langalesithathu. Lobika uTindzabeni Channel eMaswati nguXolani Ndwandwe ngisembabane. Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcement. We offer the most popular cement. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less. SS Tracking Solutions. Come to us for all your mobile tracking and recovery. We offer fleet management, anti-theft systems, fuel monitoring, armed response units. We also install dash cameras, mobile DVR, two-way radios, PTO sensors, and many more. For more information, contact us on our 24-hour emergency line on 7808-1744 or 7677-444, or send us an email on sstrackingsolutions@dreamnet.co.za. SS Tracking Solutions, your eyes in the sky. This is not some dusty recycled curricula. Learning a lot of systems. I've learned a lot. Understanding and knowledge within our country. It's reached my expectations as a student here. Not just offering options, we are offering destinations. Of Business Administration. Evolution of the LLB degree. And knowledge, hands-on learning. Then from there, really the world is my oyster. Springfield University is a game changer.
Angenemukele ke ngwanelo muhle kutoke tindzaba tethu takusihlwa ngako ke lokukhethekile ngibingelele ke labo labathanza kuhlanganyela nathi siqhubeka nato ke tindzaba ngwanelo muhle kutheke lamhla lapha ke endzaweni yakaManzini kwenteka yona ke ingoti lapho khona ibhasi itithole ke seyishayisa tona ke timotolo letimbili. Assistant Superintendent Nosipho Mnguni uvumile ke lesihlakalo wase kuyaveta noma uyacela ukuthi ke bona ke bashayeli betincola letilayisha sona ke sive abashayeli ke ngako ke kucophelela abaphinze ke babuke ukuthi tona ke timotolo tabo tilungele ukuthi tingahamba yini khona emgaqweni. Lengoti ke yendeke namhla ke ekseni ungena khona ke edolobheni kaManzini lapho ubwatiwa kakhulu sikano sidumo khona nyalo kuzokuthengisa tona ke timoto kanti lena bhasi lebekathi chamuka khona ke emonini ibheke khona ke edolobheni kaManzini kuyasolakala ukuthi ke ikunyulele ngiwo ke emabhiliki yehla ke yashayisa ke imoto bekathi ke ime khona ke ekuparking yenca futhi ke yashayisa lenye ke imoto ebeme khona ke etibaneni temgwaco imoto lebekathi hamba wona ke ema-tourist kanti kubonakele nasesodweni layo lebhasi ikubhunya lebokathi kutshengisa phinze kusolisa ukuthi vele ke lena bhasi ikhunyule ngiwo ke emabhiliki kanti ke lokukhulumela wona ke emaphoyisa noma yena kumxhumanisi wesive nemaphoyisa Assistant Superintendent Nosipho Mnguni ufetile ukuthi bayacela ke bangemaphoyisa ukuthi banikati ke betimoto etlesha sona ke sive babotlolisisa timoto tabo ukuthi ke kungilete kweleti iphilile kuthe ke kutawugomeka ukuthi kube nato ke tingadi ke emgwaqweni ngoba ngalesinye isikhathi kuyaye ihambe nawo ke umphefumulo ngenxa yetindvo lebetingathi ke tingavikeleka noma ke tingoti lebetingavikeleka ke emigwaqweni. Siyabonga kakhulu bobabukela singasho samaphoyisa ukuthi siyacela vele ukuthi lo ngathi ukuthi ingoti temgwaqo setanzile noma singathi sasho namhla ukuthi titanziswe yini kodwa kumgcoka phela ukuthi umuntu ungakangena emotweni ikakhulu lelayisha sive ngaphela isuku ilayisheni imiphefumulo leminene. Siyacela ukuthi banikati bawa amabhasi bemakhumbi leso nje imoto leti ilayisha sive bende siqiniseko ngaso sonke isikhathi ukuthi tihlela letilungile ukuthi tingaba semgwaqweni. Singemaphoyisa ke siyazama ukuthi siphande ukuthi sikhona vele emgwaqweni siyahlula lokhu naloku kodwa ke ngalokuthi akusiwo onke malanga la ukhonza ukuthi sikhona ukubona leto timoto ngaba ke kulowo mnikati webhasi ukuthi phela akasende isiqiniseko sokuthi ibhasi yakhe noma leyo moto yakhe lelayisha sive iphilile khona kutogwemeka kwenteka nathi ingoti lokukhanzathi sesiyadibona lapho ukhanza thengcene sekukhumuka emabhiliki noma kumbe sekufe emathayi sethemba nje ukuthi sisayene sibona ukuthi isikhathi lesisiso sesitawusonza etikhathi tabakhishimisa yacela ukuthi abantu isiqiniseko ukuthi imoto tabo tihlela tingileto leti ilungele ukuthi tingaba semgwaqweni. Kanike kulena ngoti kude lobikiwe ukuthi ke ulimele waphuthunyiswa khona ke esibhedlela lobika kwendzabeni emsakatho channel Maswati kubika Gary Carlos ngaManzini. Kanike kuletinye inhlangano ye-Eswatini Empowerment Men Association imema ke onke emadvodza emhlanganweni lotoba mhla ka-6 December lapho khona kutobeke kutsingitswa tindzaba letinengi letitsinzelana noma ke letiphathelene ke nawo ke emadvodza lokufaka ekhatsi kucala wona ke emabhizinisi. Eswatini Empowerment Men's Association imema onke emadvodza ngemhla ka-6 December lapha eMbabane eCentral High lapho nasitabe sina Christmas emadvodza lomuhle kakhulu sitobe sidila ke nema issues lafaka emadvodza lobo men's depression ne-mental health siphindze sidile netindlela ukuthi emadvodza angaqala njani emabhizinisi sikhulumise indzaba yokuthi undvodza umuntu wayo ubekela kanjani engathi indvodza naseyifile abantu bayo babuqe tonke tintfo tayo so indvodza inyeke itawuba ne-contribution leyifakayo ngoba sifuna kube ngikhisimisi wabo sidabe sidla inyama ngendlela lephakeme kakhulu shothi inkomo imbuti ingulube sidabe sipheka sosa sicala nga-9 ekseni bakhona ke bo-facilitator bethu lapha labafaka yena babechawe mamba bafaka yena umfundisi Senzo Hlatshwaho umfundisi Absalom Dlamini futhi bafaka yena babelutho Dlamini so wonke umuntu akaphelele lapha sitobe sivele sisita indvodza futhi ke sitawube sesisita emadvodza ukuthi awaqalela amabhizinisi phindze amonithe ukuthi ayakhula yini so emadvodza atawohlangana abe ma-groups abo 10 to 15 sikhone ukuthi sibone ukuthi afandeka kanjani ukuze indvodza itolibeka lutho etafuleni sizame ukukhalima down bugebengu so wonke umuntu akabe khona-ke na ufuna kwati kabandi inombolo ethi 76445596 76445596 siyabonga ndvodza ungakhona lo ngakhona bone are capable.
Sikolwa seMliba High School sesivaleliseke bafunzi labafunza kusoke lesi sikolo libebenda lona ke libanga lekugcina umphathi isikolo wasoke lesikolo ubeseke ukhothatha ke bona ke bafunzi basaphumela ke ngephandle ukuthi bangakiyekeli ke kudiphatha kahle. Bafunzi bebenda libanga lekugcina lapha eMliba High School kavukolwako baveliswe ngelithili lebelentiwe khona kulesikolo lapho bafunzi bebahlangene kanye nabothishela ukubungatalwa ngalelilanga. Umphathi isikolo walesikolo Nompumelelo Masina uthi uyafokota ngoba bafunzi ukuthi sebaqedile kufunza libanga leliphakeme. Ubese umphathi isikolo uphinze waveta ukuthi bamfana badiphethe kahle kusukela ebangeni lokuqala kude kube ngumanje. Thishela Nhloko Nompumelelo Masina kusete bona abafunzi ukuthi basaphuma baya ngephandle baqhubeke badiphathe kahle. Namuhla sihlangene ngebantwana bebabhala uhlolo lwabo lwaka form 5. Silendela i-farewell party. Sibafisela lokuhle basatha ukuphuma baye emhlabeni. Bebantwana bebadiphethe kahle kakhulu. Asikaze sabuthola bukhulu ngabo. Kungako nje sibajabulele. Kungako nje sibendele konke lokho okuhle. Sithi uNkulunkulu akahambe nabo. Simfisela ikusasa lelihle. Ama-results asatawuphuma nga-2026. Siyacela abantu bami siwamukeleni kahle. Nangabe ungakaphumeleli ithuba lisekhona sivulile iminyango ukuthi utawubuya ubute ukuthi ungabheka kuphi. Munye lokukhumela bona bothishela Denele Dludlu naye bakhuthatile bafunzi ukuthi basaphuma kuyobhekana nalo live ngephandle abadiphathe kahle. Phethe kahle asikake sesive macala lenta ukuthi umfana aze angakhona ukuta esikolweni. Sibonga nebatali kakhulu kusibambisa nokuthi next year sitawujabula kakhulu. Lokhumele bafunzi sethabile Mpamali ubonga umphathi isikolo angato Tipho labatifolile babafunzi. Sibonge kakhulu ngemphathi usendlela ingole lenhle kanjena ngosiyami. Inhle kakhulu banathi. Nemagifts siyohlezi kusenhlitweni yethu. Something that we got from Liba High School because this was literally our second home. Ukwadi nje nehlala ekhaya langa lonke and the fact knowing ukuthi kude sikolo next year we just hope ukuthi sonke impilo dasiphatha kahle. Etindzabeni te-Channel Maswati lubekako ngibandile Dlamini esikolweni eMliba High School. Umholi welibandla le-Apostolic Church in Zion umnumzane Professor Archbishop Ntokozo Siphahluko Sibanze sewomukele ke dona ke Tipho letingetulu ke kwesigithi letipho ke utimukele khona ke noma ke utimukele khona ke eMangayane lapho khona bekagubha lona ke lilanga lakhe lekutalwa. Libandla le-Faith Apostolic Church in Zion libe nenkonzo ekuphetha umnyaka lebese ihlanganiswa nelisuku lekutalwa lawo kumsunguli walelibandla Archbishop Professor Ntokozo Sibanze. Kanti-ke bazalwane lebekade bakhona kulomsebenzi bamuphe Tipho letingalinganiselwa emalini lengangesigidi semalangeni lekufaka ikhathi imotolo elihloko le-Ford Ranger kanye nemali lenikelwe yaba nge-650,000 emalangeni. Sibanze ubonge kakhulu kubo ke bazalwane kakhulu kade nalabo labachamuka eveni laseNingizimu Afrika. Waveta kokuthi lokho kubangwa kokuthi wadakhela buhlobo nalabanye baholi bemabandla. Simsonambe kahle Tipho bekucakacaka ngikhona ukuthi bala lokukhona ngile moto lekhona lebonakalako nemali nawo beyikhona iningi. Siyabonga nje ngiloko lengakusho nami. Lengakusho ukuthi nawufuna kuphila kahle emhlabeni 1 dehlise 2 hambela bonke abantu 3 yenda lokuhle kubantu nakwetawendiwa. Every year I make new relationship nebantu. Every year ngihambela abandla lamasha ngikabhlobo nabo. So mina ngaze ngive ukuthi unenkonzo angidinga uzongimema sesikhathi ngayeva usinenkonzo nami ngiyakhona sengicelela abhlobo nabo. So singathi njena emaswati asithatha kuyagezana bahole abafunze ukuthi noma ke bakuthande kuhambelana lengakusho ngoba ikhona inhlanhla sekhona imisebenzi. Ukuthathile kokuthi baholi bemabandla abakhe budlelwane bavane noma ngabe lihlobo letinkonzo tabo tingafanani kuphela nje uma kubitwa uNkulunkulu osezulwini.
kubika Nondobeko Thabethe Tindzabeni Channel eMaswati eMangayane. Awu nine bengwazi ngamahlokohla statusha sibeke lapho ke tindzaba tetfu takusihlwa kepha ke singakatiphethe ngalokuphelele asibukele tokele tihamba khona ke embili. Ndunankulu welive lakangwane umhlonishwa Russell Mmiso Dlamini lomuhle uvule ngalokusemthethweni umhlangano sikolo wekubuketa ke imithetho yekusebenta kwemaphoyisa. Liphini landvunankulu selemukele timoto letimbili letinikelwe live lase Taiwan. Letimoto ke titosita kugibelisa bantfu labakhubatekile. Letimoto tibite yona ke imali lengalinganiselwa ku 1.9 million. Litiko letasekhaya libe nemhlangano nebaholi bemabandla etenkolo kutobuketa imikhombandlela yekusebenta tona ke tindzaba temabandla eveni. Litiko ke livetile ukuthi emabandla kabhalise kito ke tindzatfu tinhlangano tenkolo letikhona ke eveni. Awu nine bengwazi lenhle nine benkosi asivele ke sitiphethe ke tona ke tindzaba tetfu kubukela lokuhle kuto ke tinhlelo letiyawulandzela losanivalelisa nguye Lawrence Mathunjwa nisale kahle.